to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Maju duluan, penting maju. Terus. Ayo, terus. Launch attack! Ya. First blood! Itu serang. Itu apa? Lama banget. Initiate retreat! Initiate retreat! Atas. Ya itu. Atas itu ya. Enemy! Aduh, gua udah maju itu. Alah. Ya. Killing spree! Initiate retreat! Initiate retreat! Ini. Initiate retreat! Maju duluan, maju. Ya, udah maju. Launch attack! Multi. Ayo. Kill! Ngapain sih? Launch attack! Kemana nih? Launch attack! Kemana main apa sih? Launch attack! Maju, itu udah maju. Launch attack! Monster kill! Ya, gua udah maju nih. Our turret is under attack. Ya, gua bantuin. Initiate retreat. Tuh. Ayo maju udah serang. Ya ini. Ayo Launch attack! Iya maju dulu nih, gua udah maju nih. Gua nanya nih. Live. Well Kalian played. jawab. Udah kamu. Masih dong, diem apa? Disuruh maju. Double kill. Ini gua udah, aduh. Tuh, depan lu. Ajak gua, Pan. Diem apa, Om? Ini ada musuh. Initiate retreat. Layangan lagi. Ayo, Om, tuh depan. Depan. Gonti nih. Our turret Aduh, is turret. under Gua nggak attack. jadi. Jangan. Gua jadi. Initiate retreat. Ayo, ini Am, gua maju nih, ampun. Nanya, udah jawab. Halo, Mam, Jam sekarang. Baru deh, Bang. Ya, tuh. Gua bantu ngobak tuh. Ya, ayo nih, gua maju nih. Aduh, tolong. Ngaku aja lo. Lah, Om, emang tadi si Om nangis? Iya, tadi nangisin gua sih. Ngomong, Om, bercanda begitu. Lu marah sama gua? Iya, sama lu. Ayo, ngamuk lo, ayo lo. Ayo lo, ngamuk lo. Lu marah gua. Ayo lo. Lu marah gua. Marah. Gimana apa? Gila, Om. Lu marah mau gua? Gimana? Males gua main sama lu. Lu gak ada beneran sama gua. Ayo, Om. Ngambuk lo, Ayo, Om. Ngambuk, Nom. Ayo, udah amat. Ayo, Om. Beneran ngambuk, Om. Ayo, HP ini. Ayo, mayan gue lewat HP. Ayo, Om. Ngambuk dia. Terus ngaduk kemana lagi, Om? Udah amat ah. Gua pulang. Ayo, HP. Om, Om itu HP-nya Ciam, Om. Ganti. Kalau misalnya dia masih ngambek sama gua, HP-nya gak bakal gue balikin. Aduh, lama tau gua gak ikut campur. Ki, HP gua mana, Ki? Pinta aja sendiri, Nom, sama Bibi. Gua gak mintain. Lu gimana sih? Gua balik. Lu samanya lu. Aku ikut campur dah amat. Sialan banget, HP gua dibawa pulang masih goreng nih. HP-nya gua sita. Ya, ngerti gua. Deh. Gimana ngidupinnya sini ya? Cuma nih HP gua sita. Kira-kira si Am ini sama kagak ya? Kamu harus kasih. Om, HP orang di bawah-bawah mana nyariin, Om? Ya, goreng lu. Ada siapa mana nyariin? Beneran, Om. Itu paling
akal-akalan lu mau nangkutin gue ya? Nah bener om, tadi gue ketemu maknya ngomel-ngomel. Palingan lu ketemu maknya suruh nyariin Iam. Bodo amat lu kalau domelin bukan salah gue ya, gue angkat tangan. Pokoknya tenang aja dah, emang urusan gue. Ki, ini hidupnya gimana Ki? Gue nggak ngerti Ki. Hidupin gimana om? Ini bagaimana ini ngidupinnya? Tadi gue mau ngidupin. Itu ada kuncinya om, makanya lu kalau bisa ngidupin. Buset si Kiki. Ini gue mau nanya, nih apa ngapa ngidup-hidup? Jadi kunci sih. Lah iya itu om dikunci, makanya lu kagak bisa buka. Lu norak amat sih Ki. Kalau apa emang gak ada kuncinya. Kalau rumah tuh baru ada kuncinya.